Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Jawahar Navodaya Vidyalayas, kabadan Hakishnong Mukhla West Jante Hills District, kabala peniso bat ka Central Board of School Education, kalapau How news namling ba u khana school jongka u belawan haka kerdan beningkong do na pedengki at punyongot uniu khna udai bulatip kerteng kum Nathaniel Warlangpi bat udai khun beningkong jong uba Reswell Muru bat kakong Aidasok Warlangpi ki basyong basa kentoj lom kensau kabadan hakasnong umulong West Jante Hills District u Nathaniel loyo ya ka kerdan beningkong haka result balapan benar ke Central Board of School Education CBSE Examination Results 2020 Class 12 Science kabadang syudep penbena haka khalai terik unaitung arajar arpho da kabiyo khur sauspa nyau pusau marks bat kendai pusau point pra nak sispa halor ni jing job jong ni samla puli nakaliang jong ka Batisi TV klayolat panikran bat uni samla ubla bu eka thong hakawi kasngi unsalong doktor ubala man sumar bat man chakri ki pat ba hakapang sitom ka buram bat ga chengai ngo te e choblai sao yo motor wa do blai mam lang nga do po ni ka thong nga yo ate te nga to wana ga do lom ga sao yong chnong mulong ga chnong go nang he perdi ka jengko ka development te nga to wi khon yang ni ka chnong nang kianau lai skor ha Church of God Secondary School umulong but the admission ha JNV Mukhla house name Arjar Khatle to class 6 te pendek ka class 12 ho Arjar Khat au Arjar Arpau te ke journey yang ha JNV but hadu ni ka thong go yo dia ngai ni ka score but the percentage ka ga kende house point pra 94.8 ta em ga chipenta ngat lang manu kun thop ga yai bon ki jingile ki struggle ki nga face yo de khmat yo snga de score ye wo feel na do man sen ba ja hado class 10 na chu yo na kong yo arigan to her school level te the boy class 10 te how nga yang ga sa class 10 na emu wi khna class 12 na science trimi porto yo mi suna de yo score 95.2 he parang asa te de yo is a kind of manuka motivation yang kan kaya nga nalor kita le nang em kena yo kwa so jar kertang kau bentas kam ini to penyuluti nga guide nga kamnu pure he puti gi nit gi snam arjar khat khande ar phau kan prepare ge exam te kanang yo sti te nga prepare ga arbna hayung mem de ye ge be pa nga man mem de yo he ala ula tuition nei ba em problem iti por he kam he jam te nga yo di office di khmat ye jing e hayong sem ka khon wa he yo jing ot be pa tawa yu sao su ga cho ne yo pa nga result muro wa he wan bentan do ta do snam la yo nga afford ye ti jing am kam nga jing prepare kam he kot he sla he la tuition ha ga phone he classes online classes and the motivate nga but the nga gi lots of ideas lang baki experience kiyang on tanga gi idea gi yang pa pa kon what agi chi action but nga scam wat di lang ba jing sna yang nga po he ni te ngajung minat gi nga class 12 lambat gi classmate kiyang nga to woro do gi minat sudah ban mem yo kon na tang wi la oswe bondo gi minat he classmate nga kar khu yo classmate kam ki dewa yo yaki wat dewa yakni lang pra ila ikulang isa drong ite ya he score kelas yang nga heliang krek kon variation ngur kon krek kora mem dia nga nya konta pra konta krek score hostel nga di chapter krek ada jere ada science ada subject physics ada chemistry la bo tu aga chapter krek mutus ngi to da baga dan lor te nga main da concept te la dap ya te chapter ada smart da vega te chongnia absurd ya prom la te kam te soft questions based on gitegi chapter te la nyete
performet i kam gi Kristen le pemanisan duai ni pemanisan duai te ye prom ye share log hostel like te how em gi match football le kende te son dewan cisngi pelut por he jeng manisen tengah em le so wi bro ko ajar keteng te tau bro shan surong te tau bible preacher ni na utera ni ba cisnem yang problem he yung tengah ko da prepare chirup we stress we depression wen mem yok so ngada du ikot ki MK mala mem da no pan ga be pan ba o em pedi jing te ngari korum kenrek be na skor ne gi log gi chora te ya te lang ba te bro shan strong du hikai we iu hikai nga ye jing lai loj nya he jing man bro san nga yo yu de khmat ye jing hun he jing im ma ka de ya tengah lambat ka te prepare ngada nga chisen ges ngiu umiat bahag resort kelas 12 te ta gubrom yang blai mat nga ya nga la pau lang a chru gubrom blai lang ba ni resort kelas 12 te chru go be pa gina hikai de gi umbi ku na je wen especially farmat yang yu sarbayo yang ma te sarbayo sarmat suro sar chemistry yang kita ina ka gi motivate gi wajo chrai le ang gi krekot ne understand le tengah motivate oi gi dia kian le gi loki jor gi nang me perdi pengkrek ala gi metric class 10 and class 12 jo hikai pa nga ang there are 3 things for every student ujo po chmat ta la em gi pisa ya la yebo po chmat ta will determination will power determination waga strength te milat em ga strength em go will khan lat em ga will bu gi determination mana bu mi ga determination work on that determination kan what ga te determination yang mejo into reality tengah bu de te kendon mem de po perkhat awanga we were pila o of interview nga do khmat yang pi te nga ngat en yu ro le jing bu be yong blai what they put jing at the year pun dah bikin thong yang class 12 te nga sa su ko man wo introduce le de kamu nowadayan a student of nowadayan nanti bagi program nu ye ke konsep ge man kam sa thot ka skor nga la de wad experience nga kam khuna aduk class 6 aduk class 12 nga chema wo ta ka skor wa ben go combine but go bo scam gi family chirop sa gi create gi family haden wada klat ile na class 12 tengah masuk au introduce le dia kamu nowadayan I was a nowadayan I am a nowadayan and I'll always be a nowadayan dan now te ga skor de kor ko nga chibon lang ba gini gi trophy lang ba gi ye de jo elat ga skor nga bo represent ga JNW te de jo ya la compete la ka ga quiz level te host name arjar khapra te iwo yo ga back first position man kan yo man gi state champion haga quiz competition te na lor ni tele boni thao yo nga yo represent ga school what hadu national level la kana ga science exhibition ta ga experience yang nga JNV gom je la batai de na 360 degree bet nga yo experience ni tai hadu jing san yang nga hi phat la what hadu jing mu khat yang nga la pa wa cha sa yo kro yo blai yo khan tengah kamu pergi kan, untuk dan kian yo sekiat wa belai ibu kesak ketelen orang net, ke depan hak konsen yo kata kerukam, seperti jing le ada jing umba, jing yo pun, yo cembang pergi apa, hari masa. Kewihi kamu apa ni tak pergi pan wan yang yung kesem bunama, hai start hai tip, hai yo icon. Tengkuk sekian sepuluh jing ke naduk dan kian ni kan udah amai piman masap ketelen go belai di ego dia ego le wo pa wo yiu kai wo yiu motivate o naduk dan kian naduk kat kani berta yang naduk nak serihi depan sekmat tawar tak han kong wa asa takam tu suki kat nang hai o haduk opo class 6 dari dia awal juga first position charger kuat cua. Jadi mandi admit dan HJNB, HJNB lewat teh em orang hero, pada first second ya bayu. Ingo yang belajar, mana new kon yang iman, em penset ai wa kata len ku di belai pada em kam hak ukar kamba
tau penangkap. Actually, I want to tell our students, if they do the hard work and listen to the teacher or parents and following the proper discipline, systematic way of study, definitely they may get the good result and they can become a successful one in the future life. And good opportunity our JNB system we are providing, everything free to students, as well as teachers who's a very competent teacher, national level teachers are recruited by the government. So if student will follow the instruction, proper discipline, timely study, listening to the parents and teacher, definitely they can get the good result next year also. That's why I request to all our students who are going to write exam next year, they have to do hard work, continuous study, and have to follow the instruction, and they can get the good result. And Navodaya Vidyalaya Samiti is giving the good opportunity for students. So they have to exploit it and can get the good result. Very good student and very obedient and hardworking. No teacher or any member will say he is something like this. And he is very regular in each and every classes. He is obedient also, listen to all the teacher. Even suppose holidays going home also used to phone and get doubt clear from the teacher. And if like this student will get, definitely we can get the good citizen of a country.